ANC e tsebogetse ka bogale ditshwaelo tsa Democratic Alliance tsa gore lekoko ga lena leano la go samagana le dikgwetlo tsa motlakase, metsi le mafaratlhatlha a ditsela. Lebogamaile wa ANC a re lekoko le na le maano a lekaneng a go samagana le dikgwetlo tseno mo profenseng. Fela go diragadiwa ga ona go ikaegile mo maleng a leng teng. To claim that the Western Cape is doing well is false. Because firstly, you can't compare Western Cape and Gauteng for a number of reasons. The first reason, in terms of population, one. The second reason, our contribution in the economy. We contribute by far more than Western Cape, about 34%. DA e latofaditse puso e eteletsweng pele ke ANC ka go retelelwa ke go diragatsa ditshepiso tsa yone tsa botshelo jo bo botoka go baagi botlhe. Lekoko le botoloditse dikgonagalo ya maano a ga Lesufi a go itsise electronic panic button go tokafatsa nako ya tsibogo ya mapodisi. More than 30 years, you failed to change the fortunes of the people of Gauteng. More than 30 years, you have promised a better life for the people of Gauteng. But all that you have delivered is more unemployment, more misery, more fears of people that I don't know if their kids leave their home, will come home not being raped, not being abducted. Economic Freedom Fighters ya re go ne go sa tlhokagale gore tonakgolo a itsise seemo sa matlhotlhapelo kwa khutsong. Ka Mantaga Lesufi o tlhalositse gore malapa mangwe kwa merafong a gaufi le go umediwa ke kgosomano ya lefatshe. EFF ikuetse go tonakgolo go fudusa malapa ao. His administration will be releasing 1.2 billion towards the construction of 800 megawatt solar farm in Merafong in the West Rand. Speaker, this is a clear signal that the ANC-led government has given up on Eskom. They are saying, not in so many words, that their intention is to privatize this power utility. As the EFF, we shall never allow the privatization of this public entity. Freedom Front Plus yona ikuetse go puso ya profense go diragatsa kgolo ya ikonomi ka bonako go lwantsha bosenyi.